Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, nshuti bakunzi ba Inyota TV, twongeye kubahereza ikaze muri uru rukerera, twongeye kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuri izi tariki 8 z'ukwezi kwa 10 2025, aho tugiye kurebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko ku mirwano ikaze cyane yaraye ibaye muri iri joro ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bigiye bitandukanye nka Walungu, ariko kandi turagaruka ku mirwano mishyashya yongeye kuba igenda itangira muri teritwari zigiye zitandukanye. Turebere hamwe uburyo abarwanyi ba M23 baje kuba bagenda babyitwaramo, ndetse n'uburyo ingabo za FARDC zaje kuba zigenda zikura ibitangaza. Aho tugiye guhera ku makuru mashyashya rwose avuga ko abarwanyi ba AFC M23 bo muri iri joro rwose baba bigaruriye imijyi myinshi cyane, nyuma y'uko Wazalendo ndetse n'ingabo z'abacancuro baje ko bagenda bacika intege muri Walungu ndetse na Kabare. Aha hose amadubo ya M23 bikaba biri kuvugwa yuko yaba yamaze kuba agenda ahinjira. Ibi byose ndaje ngende mbiguhereza gatano kuri kagenzi kako. Ni nako kandi ku rundi ruhande turagaruka ku mirwano ikaze cyane yumvikanye ku butaka bwo muri mu murwa mukuru wa Mwenga na Runtukuru mu gace ka Walungu, ahangaha aho ingabo za FARDC zarimo rwose kugerageza kwirukankana amadubo ya M23 yararimo kwerekeza ahangaha Shabunda. Ibi nabyo turabirebaho gatano kuri kagenzi kako, ngende nguhereza ukuri kose guhari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko kandi turagaruka ku banyamuryango b'abasosiyete civile munsi ahangaha kwaho ku munsi w'ejo nibwo bahunze umujyi wa Goma rwose ndetse na Bukavu. Ni nyuma y'uko gufatwa y'uko uyu mujyi n'abarwanyi ba AFC M23 mu gihe kingana n'amezi 9 yose. Abaturage baho bakaba bakomeje kubavuga y'uko batigeze bagera amahoro n'umutekano, agahinge ko bakomeje gutotezwa. Ibi nabyo turabirebaho gatano kuri kagenzi kako. Ni nako turagaruka ku mirwano mishyashya ya Shabunda yakomeje rwose kumvikana mwiri joro hagati aho mu ishyamba rya Kibando Mangabo, ahangaha aho FARDC yigishije rwose igahereza isomo abarwanyi ba M23 kubijyanye no kurwana urugamba. Iyi FARDC ishyigikiwe n'ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi yahanganye bikomeye cyane n'abantu ya M23 mu gihe kingana n'amasaha agera kuri 3, ubwo no kuva isaa 8 z'ijoro, isaa 9 ndetse n'isaa 10. Urugamba rukaba rwabashije kuba rugenda rusa nkaho ruhosha mu gakeya. Ibi nabyo turabirebaho gatano kuri kagenzi kako. Turagaruka ku mirwano kandi kumvikana Rubimbe ahangaha ndetse no mu bice bya Murambura, ahangaha bituma byaje ko bigenda bituma rwose abarwanyi b'amadubo ya M23 bakomeje kwiruka kibuno mpamaguru bava muri ibi bice, kuko bamaze ko bagenda bagotwa ndetse bazengurukwa n'abarwanyi ba FARDC ndetse na Wazalendo muri ibi bice bamaze ko bagenda bahigerera. Reka nguhereze ikaze rero, ngusabe ngunyemerere twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye, ngende guhereza izi update ku buryo bukomeye cyane, ubashe kuba ugenda usobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye wagiye wumva mu buryo bw'incamake muri aya makuru ugiye kuba ugenda ugezwaho gatano kuri kagenzi kako. Aho tugiye guhera rero kuri aya makuru mashyashya avuga ko abarwanyi ba M23 AFC M23 baba muri iri joro bigaruriye imijyi myinshi cyane. Ni nyuma y'uko ingabo za Wazalendo ndetse n'abacancuro babaje ko bagenda bacika intege kuva ku rugamba bahereye ku munsi w'ejo tariki 7 barwana hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bavaga Walungu berekeza Kabare. Ahangaha hose rero amadubo ya M23 amakuru ari kutugeraho akaba ari kuvuga yuko baba bahisubije ndetse bakahagota ku buryo bukomeye cyane mu rwego rwo kuharinda yuko abarwanyi ba FDNB ndetse na FARDC baba bahinjira. Ibi nabyo turaguma tubikurikirane turebe
nimba koko iyi M23 yaba yabonye ubushobozi bwo kuba yakisubiza iyi miji yose iherereye mu bice bya Kabare ndetse na Warungu nk'uko amakuru ari kugumaza atugeraho ari kugenda abitubwira gatano kuri kagenzi kako. Ni nako kandi imirwano ikaze yumvikanye ku butaka bw'umurwa mukuru wa Mwenga ndetse no mu murwa wa Runtukuru ahangane mu gace ka Warungu, aho ingabo za FARDC zirimo kugerageza rwose kwirukana aya maduo ya M23 yararimo kwerekeza mu bice bya Shabunda ku buryo bukomeye cyane. Iyi Shabunda yongeye kumvikana urusaku rw'amasasu kuva mu ijoro rwagati, ndetse muri uru rukerera nabwo imirwano ikaba ikomeje kuvuza ubuhuha, ndetse abarwanyi ba M23 banze kuva kwizima, banze gusubira inyuma, biyemeje kwinjira neza ndetse no guhangana ku buryo budasanzwe n'izi ngabo za FARDC. Ariko ibintu bikaba byakomeje ko bigenda bitungura abatari bake, nimba iyi M23 yari maze igihe ikubitwa ariyo yarimo igaragaza impinduramatwara cyangwa se kwigaranzura abarwanyi ba FARDC. Ese birashoboka yuko abangaba bakigaranzurwa cyangwa se abarwanyi ba FARDC bashobora kuba batumizaho indi misada ndetse n'intwaro zishobora kongera kwifashishwa mu guhangayika ndetse no gusubiza inyuma abarwanyi ba AFC M23. Ariko kandi abanyamuryango b'abasosiyete sivile ku munsi w'ejo nibwo bahunze neza umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ni nyuma yuko rero uyu mujyi wa Goma wari umaze gufatwa n'ingabo za AFC M23 kubera ibibazo byajemo gose kuba bigenda bisakiranya aya maduo ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ahagana amezi 9 yose, igihe kingana n'amezi 9. Aba bombi batuye muri ibi bice batangaza yuko rwose batishimiye ubuzima bakomeje kuba bagenda babamo umunsi ku munsi, ndetse bakunze kubaho nabi kurusha uko babayeho uno munsi. Uyu munsi bakaba bahisemo rero kuba bagenda bafata ibyemezo bakava ahangaha. Ni kuva ku munsi w'ejo tariki 7 z'ukwezi kwa 10 2025 kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho aba bombi bakomeje gushyamirana ndetse no kutumvikana ku buryo budasanzwe, bikomera guteza akaduruvayo muri ibice by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nako kandi imirwano mishyashya y'amadubu ya M23 yaje kuba igenda itangira Shabunda, yakomeje rwose kumvikanamo urusaku rw'amasasu, aho ni mwishyamba rya Kibonda Mangabo, aho ngaho FARDC rwose yamaze ko igenda ihatera amatako yitegura ko umurwanyi wa Wazalendo ahashobora guturuka ibice ibyo ari byo byose bagomba kumuhangayika ndetse bakamusubiza inyuma, nk'uko bo baje ko bagenda babyiyemeza yuko by'umwihariko abantu bagomba kwerekeza mu bice bya Shabunda batagomba kuba bagenda amasaha arenze 24, kuko uyu mutwe wa M23 biravugwa yuko ushobora kuba ugiye guhura n'akaga gakomeye cyane, aho bagiye guhagurukirwa n'abarwanyi ba FARDC, FDNB, Wazalendo ndetse n'abandi barwanyi bari kuri koalisiyo y'abarwanyi barwanyi ba FARDC ndetse n'iyi ngiyi rwose FDNB muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose rero bikaba ari ibyakomeje ko bigenda bitungurana kandi bitera ubwoba aba bombi, byabahawe byabakuye umutima. Ariko nkubwira ngo wibuke kuba ugenda ureba ko wamaze kuba ugenda wiyandikisha ahangaha kurikirana umutekano, politike ndetse na diplomasi, kugira ngo ujye ugenda ubona aya makuru ku buryo bwihuse kandi bwizewe. Ariko kandi ngusabe ngo unyemerere dusoreze kuri iyi nkuru y'imirwano ikaze cyane, imirwano idasanzwe yaje ko igenda iba muri iri joro, aho muri Kindu rwose humvikanye urusaku rw'amasasu kugera Rubimbe, aha ni mu gace
Kamurambura. Bitunguranye rero abaturage bo muri ibyo bice baje ko bagenda batangariza leta ya Kinshasa bavuga yuko abarwanyi ba M23 bakomeje guhungabanya umutekano ndetse no kwangiza ibikorwa remezo by'umwihariko. Ahangaha rero ingabo za Wazalendo zikaba zamaze kuba zigenda zihatera amatako ndetse zihinjira intoki bakazishyira mu mbarutso, bakiyemeza ko bagiye guhangana n'umwanzi ibice byose araturukamo ndetse ko bagomba kumusubiza inyuma uko byagenda kose. Izi zikaba ari indahiro ndetse n'ibyemezo by'abarwanyi ba Wazalendo baje ko bagenda bifatira ubwabo ubwo bari barimo guhangana n'amadubo ya M23 ahangaha muri ibi bice bya Rubimbe ku buryo bukomeye cyane. Hagati rero kankubwire ngo wibuke gukanda subscribe, share ndetse na comment urayikinge kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'amakuru meza kandi yizewe umunsi ku munsi. Nkubwira ngo ciao.